Ko ia te haka tino rongonui o te katoa. Engari heha ko ia pū ngā kōrero take ake mo te haka kamate. Ko te mana ko ia mā te whakāturanga hou i te papa tongarewa e ko tamu mai ai te māramatanga. Upane atu ngā uri o Ngāti Toa Rangatira. Maororo tonu ngā kupu a te rauparaha. Kaupane mai ko ngā manuhiri o te motu ki te whakarewa i te taonga hou i te rānei. Tino kahatanga kau e titurana ki ngā i tāua Devi katoa. Ka tai mai ki te haka o ngā mātua tupuna. Kei ngā tū waiwai o te papa tongarewa i Pōneke te honore Naianei kia mau atu i ngā kupu me ngā mahi āringa a kāmate. Aha kua rere atu tēnei haka ki ngā kokona katoa o te ao, hei tā Ngāti Toa he wāpai tēnei hei whakaako tika i ngā kōrero tāhuhu. Aha hoki a mātou nei koha ki Aotearoa i te wā o te kapa o te ao, ka pata mai hoki tēnei. Nā te iwi te haka i Hoatu, nā Story Inc. te hanganga i Kōkiri. E 800 tāra te utu mo te katoa. Koinei te whakatinanatanga mai o taua wawata. He whare pāpāho pāheko, ka riro mā ngā kaiako ahu tēngi nei e whakaako tūturu i a kamate ki te marea. It's not something you can understand just by reading it or watching a video. The way to really understand it is to have a go and do it. Ka uru koe ki roto nei, he māmā te kite, e harapea tēnei mo te tangata tūpau noa. It was pretty fun. I think I should do it again. You always get to scare the other people and all that. Kia oti tō whētero haere, ka puta ki waho ka mau tō haka ki runga ripene. Engari e kore e mutu i reira. They can come over here and they can download their own performance of the haka and we give them a little branded USB of their performance. Ka whakaatu hea kāmate, tainoa ki te rua te kau o whiringa ānuku. Mai I konei ka rere atu ki ngā tōpito o te motu. Jasmine Pearson, Te Karere.